protestni skup, ne blokadu puta, nego samo mirnu šetnju od kružnog centra do kružnog puta. Na kružnom putu pravimo krug i vraćamo se nazad. To je za danas. Sutra idemo sa blokadom kružnog puta od 17 časova. Znači, ovdje bi trebali se skupimo negdje oko pola 5 ili dole na kružnom putu pola 5, pa od 5 do 6 traje blokada. Naredni dan isto tako jedan sat, od petka 13. ovog mjeseca blokada će biti 2 sata kružnog puta. U petak imamo zakazan sastanak, odnosno pozvani smo od gradonačelnika gospodina Đilasa u 11 časova na sastanak da probamo da rešimo ovaj problem. Imamo neke obećanja, ali to su sve obećanja o kojima sad ne vredi pričati, nego naprotiv prvo da nam se izvine zbog svih davanja. Zato vas najlepše molim, znači današnja mirna šetnja da protekne u najboljem redu, bez ikakvih konflikta, pogotovo ne sa policijom. Mislim da smo normalni ljudi, da znamo šta sve to znači i kakve ćemo posljedice imali što smo napravili pre nekoliko dana kad je bio ovaj skup. Sigurno nikad ne može ni jedan sam da napravi, verovatno je jedna i druga strana kriva, ali ćemo mi osjetiti više tih posljedica nego redari reda. Znači, molim vas lepo da sada polako krenemo, idemo Edvarda Griga, Slavka Miljkovića, imamo našu redarsku službu, to su naši ljudi, naši momci, naši sugrađani, poštujemo njihove zahteve, odnosno usmeravanja, nemojmo da sad da blokiramo celu ulicu, ako ne moramo, možda blokiramo pola ulice do dole, vraćanje drugom polovinom, da dokažemo da mi nismo rasisti, da mi nismo huligani i da i mi znamo da živimo kao i sav normalan svet. Najlepše vas pozivam da krenemo u mirnu protestnu šetnju. Ovaj skup, naglašavamo, nema veze sa političkim partijama. Blokirat ćemo političke partije da ne učestvuju u ovome, jer za sve ove godine za naše naselje nisu uradili ništa. Tražimo javno izvinjenje, građani naselja Resnika nisu rasisti, imamo naše Rome, imamo izbjeglički kamp, imamo retro centar, imamo asfaltsku bazu, imamo 20, znači sve imamo. Mi ne služimo za rešavanje gorućih problema. Mi želimo da predupredimo da se u buduće ne dešava ovo što se dešava. Želimo da podržimo naše Resničane u restituciji, da im se vrati zemlja, želimo da i nama naprave igrališta, parkove, ljuljaške. To je ono za što ćemo mi da se borimo. Inicijativni odbor nezadovoljnih građana od dana će se truditi da štampamo obaveštenja i plakate. Političke stranke, gradonačelnici, novi, budući, stari nas ne interesuju. Ne želimo da pravimo dogovore i političke kompromise. Želimo da imamo predstavnike koji će da nas predstavljaju, koji će da nas obaveštavaju, kao što obaveštavaju i na Labudovom brdu, i na Petlovom brdu, i u Kneževcu, i na Miljakovcu 1, i na svim ostalim opštinama i mesnim zajednicama. Jedino mi nismo dobili od petooktobarskih promjena ništa. Završili su nam samo obdanište. Asfaltirali su 2 ulice i 3 sokaka. Ostalo nisu radili ništa. Od danas ćemo se mi boriti mirnim i zakonskim putem. Još jednom vas pozivam da krenemo. Želim da pozdravim sve one koji su došli da podrže ovaj skup. Došli su i ljudi sa Miljakovca 3, sada su nas obavestili. I sa Sunčanog brega.
želim sve vas ovdje okupljene da zamolim da svaki sljedeći dan svako od vas obavesti svoga komšiju, prijatelja, rođaka koji živi ovdje sa nama. Što nas bude bilo više, naše mogućnosti će biti veće. Inicijativni odbor trenutno ima 11 članova. Želimo da nas predstavljaju najkulturniji, najobrazovaniji i najpismeniji. Znači, svi koji žele mogu da dođu i međusobno da se organizujemo i da biramo one koji će nas predstavljati. Ovo je samo početak, niko nije predsjednik, vođe nema, svi radimo u interesu nas, naše dece i naše budućnosti. Hvala. Molimo vas da krenemo mirno, svi ovi dečaci koji imaju ove markere, kao i ja, služit će kao redari, to nam je u obavezi i to je zakonski propis. Hvala vam najlepše. A co se dečko ljubi? Ajde, Šime. Da prije imamo koji obdani. Neki novi da znam. Ne treba im plin. Ja. Proveri da li zaključu. Snimaj. Slikaj bre, slikaj. Neka nek snima. Ma moram, i ja nešto da uradim. Neko ovi danas mi... Ćao, Pavle! Evo ja sam bio.
Ne bi bilo, ja. Ajmo. Samo porati. On snima i sve šalje na YouTube. Dobar. Odvrti pa tebe će dokazati. Evo, Mando možda potpuno tamo počeo tek ove godine. Došlo je zakon. Ali ne 2 godine treba. Mitrović, ali imaš trake? Sranje napraviti i on. A dobro, Da misliš da me snimaš, Kjević? to je treći put da položio ovdje u modu. Ja znam da si bio. 3 metra bez bio. O bre Lutki, brate, stvarno čovječe, ti... Dobro, ne možeš. Ćemo na nezvodnici. Kod njega. Garan mi kaže mi juče, ja, jeli si bio ono... Pogledaj neko od ovih sad novih komora. Ne, rekao sam mi onaj dan, treba da rastaviti, podeli po opštini, svima, i na Vračaru, Savsku, Venku, Kvarku, čekaj, malo je to Gdje si Jole? Jole, uvijek majkova bila dobra ona. Kako, kao izjera. Ja nikad nisam čuo, neki pripustno me naručio. Jedna šest. Šest put si malo sve. Jedan je 6 put, kaže si smeo da objavi. Bio sam direktor. A vidjet ćemo, ko bude smeo da objavim. Dobili smo retrocentar, azil za pte smo dobili. Istinu, samo istinu. Samo istinu. Pukli zlato, ništa. Ovo je lepotica. A ja što ću ja dobiti. Ako nema lične karte, Onda ako znate broj, ne znam broj, ali znam